कल 22 जनवरी नॉर्थ हांगखोर के अंतर्गत कांचनपुर के 60 विधानसभा क्षेत्र के खुम्पुई एडीसी गांव के अंतर्गत पुण्यजे गांव में YTF की ओर से मेगा मुफ्त हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित थे MBBS डॉक्टर संचित चकमा, होम्योपैथिक डॉक्टर रेशमा रियांग, आई डॉक्टर अमलन चकमा और YTF सेंट्रल कमेटी के ओर से उदय रियांग और अन्य नेता उपस्थित थे। इस आयोजन में 600 लोगों की फ्री हेल्थ चेकअप संपन्न हुई। आने वाले दिनों में वे लोगों के लिए और कर्मसूची अपनाएंगे, ये वादा किया YTF के कार्यकर्ताओं ने। अच्छा तिनी मेगा हेल्थ कैंप रोजे उमो के बेखे बेखे मा डॉक्टर फेहा के तिनी बेखे ना प्रोग्राम बाय आपन सा साखना गले खक्सना पुलावन रा मीडिया सोनो तिनी रोचिन लगे माइसु दबो बो मेगा हेल्थ कैंप तुमा chung tahaka ha je tungmo jomai sukmo je bagra tini maharaja tini ishor je bini je tuithe mungma bini ideology ke chung joto singo nangkhru laimongma nim sing se chung jatino tu khum oyu nangkhru laimongma se chung ba nai abo bang ke se chung thangha phainai hi chung abo ni ideology chung follow khiye chung tini oro purnojoi para khumphoi GP andaro payo bo Sini Kanchanpur subdivisional andaro ro chung first sini health camp chung kick off kha chung rai sa tini ro health camp pai khe chung khai uti thampinai dosong GPO aboni ke chung 27 ke chung west bandari ma thampinai 20 ro ke chung east bandar ma thampinai bodi ke chung bo chini January ni je action plan ni mutabik go chung chini je health camp chung krum ro GPO chung mane chung khenai aboni ke tinio chung ro rai sa prothom chini health camp jotono ang khaksamo matango komi singke chini youth sakau ba ang ye chung krau ke chung khaimon logeo chini doctor ro chin doctor kho thamkao I think this is the first time in Tripura chung just chung simon jorawo je government ni torok dingke bo health department torok dingko awareness likheo are ing bipono abo genuine awareness pono ungsu yana ke tinio je YTF ni je bo action lamo borole chin logeo umkoi ni doctor hotungo ro chini cheharoni homeopathic doctor hotungo abon logo chini MBBS doctor tongo khok thamkao doctor ro moming ke chung sio sudu matro MBBS doctor parao ha khele chini pa je chini sorio namomale bole kipemia aro panawo chung ha why not chung umkoi doctor no chung MBBS ni logo chung attach khiye abon logo chung cheharoni doctor homeopathic no chung MBBS logo attach khiye chung parao thangkhese মানে বিভিন্ন রূপ জুদা জুদা তংমোয়া কে chung joto sio umkoi umsa dora khokchi tong to ke rangkrui ungye chung doctor phumaya chini ro purboje parawo bai chini hospital 10ta PC umsa salto ron chio gari gura thik mati hungya lama khacha khanang hungya aro pandawo chung para ha e tale chung chini group no chung nang khonai rajani je tui phangma rajani je chung mungma no chung abu suplong khen ke chung nang khru mo se to nei nang pandawo se chung YTF Kanchanpur bo action law kitre ka khaksang mo nang joto no samtumo ke bose chin logeo one of the most famous bloggers. He's very talented, very dynamic. He's very fresh, very smart. Very lucky that we are having you today with us here in Purnojoipara. I'm really very proud. I'm really very much excited that you are here with us today. I can express my word that you are here with us today. We have seen you many of your videos in YouTube, in Facebook, but today you are here with us. Oh my God, this is incredible. Thank you so much for being here with us. One of the famous joto je sia khole bono follow kimayo chini Tripura bung ta not Tripura to I think the next plan ke bung most probably I think Dolai, I think Narikal Bagan and all that coconut island no bung thane sa khao abuni ke bung no tawa khaksamo ya phai tu ke bung Patharni ke ha bini jaga ke I think Boroland right Assam ni Boroland ni si bung ke tini bung chin loge mai phai ro chini health camera bung ho nai tho ye boni ke je initiative je YTF lamo khaksang no mon bo panda se bung ho ro chin loge wo tini yo tung suye bung ho je mai mo jora nang khru suine hiye bung saman panda wang bona peta khaksang chung tawa last cause ang joto projarono chin Tripura rono chain chung mole bose chung politics no bisi wow ke stro ni politics no thumyamani bisi ki chung brain no use khemani khabo chung use khetno khaba ba brain no pal ke chung kha jaga tu ke se chung jati no tu